Pelis Kawan Rashapi, Yaka Kod Yara Papura, Ka General Studies Paper 1. Pinking Atiari Lade, Naka Pendaki Competitive Exam, Kum Ka MCS, MPS, Bat Kiwe Ki Allied Services. Kat Kum Ka Syllabus, Bat Tumai Tam, Jong Ke MPSC, Araja R4R. Pila Ban Yo Yeka, Na Kitukan Kod Paro Hashalong. Ka Khasi Hills Autonomous District Council hakasngi balang kalarai bentuklar halor ki kato ka nekimat ki bayade berkeisu penbekput hapdeng ka Meghalaya berasam ka balayat menta syakmat ya kani lapen pau dau CEM ka council ubat titos W Khany haba jubab halor ka motion ka balwanra dau MDC ka kongres namawati ubat Charles Marngar. Baik Associate Mr. Chairman Sir, Chief Minister Jong Jalan Kejomi Konrad Sama Haka statement Kejong Kepala Ayah dan Military Mencisi Jong Daguna Apo Meghalaya Legislative Assembly Haka Badat Mansani Yaitu MOU Baru Chief Minister Jong Asam Kini Kejinglah Dalam Klaim kejingkip jangka district council. Klaim kejingkip jangka klik langsung syah. Kumjuru stakeholder. Haka jingsi syah ke state government. Kaum damhab berdambor AA. Halor ke ilaka association. Kejingkili kalau menolak isu yang didulir, yang dipatah atau memiliki rambasyu, atau memiliki skema, atau memiliki skema, dan ini kecilnya, kejung Chief Minister, kalau non kejung juga, kejung bawang pensna, bat kejung pengkairu, yang kebor keikian, jauh ke District Council, katung kepada 20 jauh section. Kepada 3 jauh section dalam kekerensian, Syapang the power of District Council. Kepada 1A, ke Kedausai, ke Council, ke Day Authority, halor ke tribal. Haba panas di atli di area of Francis Hariboy. Disolusi WE bantu ke ASTC Transit Camp, ke Transit Camp dan hak masyarakat. Haka ini berkata para pilih kata area, bilang kata area. Statement from Chief Minister of part of villages of Maikuli kan hak Meghalaya. Henry hatrai jom statement pe agajuk paragraph. Nyoi bakau in Maikuli area, Momadiville, which is adjacent to Maikuli playground, will remain with Assam. Kani kan hak syasa. Kumno ko wali protection. Kalau orang kenyak syasa Meghalaya, bat kenyak syasa, bat kalau jingkat bat graveyard, kan hak Meghalaya. Kita kan gitu. Kan kum kejintip ke jana, ke Melayu kejintip. Kalau bukan. Jika tu kan ini bentar, kita hak apa kena para, tempat kena para. Melalui tiga transit kami, kepaham pensur kenapa, jumlah resort, the plain areas, jauh yang pulih village, kesenong yang pulih right pada 5 million. Nanti the entire stretch, jauh the plain areas, kepaham apa ke 5 million. Nanti the plain area jauh the pilar kata, jauh the right pada 5 million. Kalau kita bersusi, penyuhi, ia kena diciptakan secara John State Government. Agak jengawan berjalan, Konrad Sama. Kau pada statement kau, kerana impact company statement. Kalau I Chief Minister, ownership of the land will not be affected, irrespective of the administrative control
La state ke jona ni bagi kita Islam ke hak apa ke asam tak ada cukup. Kalau sekatan mengingat dia ketemu para besar Ngidam ni administrative of justice. Hak asam yang ni itu constitutional right. Kunta kam dalam dalam jenis ada beliau joni. Lalu di dalam jenis yang cakap kunta akan hilang paten inheritance property, the marriage and divorce, the social custom dan impur omdam berganti. Mana berbicara tak ada cukup. Dulu area betul references hadir kita si ngin sampai ke kana seperti hadir berkesempatan kana ngin sampai solution sampai lagi ada rekam mengingatkan di barat contoh ini bagi selama kita boleh kerana jadi berkecil keren untuk MCC mau hati Masuk ba da long ke kaba midday untuk council banyak hikmat dan sebenarnya sedih cerita. Boy kung beri kecengan ada bersuara kalau ba report di session kita ada membalas tema dari member dan program beliau. Boy namde ku siap dan perhat anggaran kerja konstitusi. Nah, berkata baru konstitusi dibahas oleh council. Yang penting adalah konflikam berjuri jadi aset di bangila dan terhad ini mereka mengenai tadi. Tewat apa bagi trending border issue apa MDC na rapora raise problem untuk manfi. Nakal yang kesukaan ada. Yang air senaya kita output apa lagi. Dan mereka melakukan proses meramai bor berbentuk yang segar dan mereka ada kita bersifat tak sedang